atazaja hanze. Ico gihe mu psychologue badusaba ko tugomba kuba dufite ikintu bita ngo ni empathy. Hariho sympathy na empathy. No kuvuga ko sympathy ni igihe umuntu akubwira ibibazo bye ukavyakira nawe, warangiza nawe ukavyishiramo bikakubabaza nkuko byamubabaje, ugasanga kurarira. No kuvuga ngo nimba umuntu ari kurira uhaye ufasha nawe ugatangira kurira, ya séance bibaye interrompe ntiyo komeza. Nawe bagomba kugufasha kuko kera nawe. Hello guys, amakuru mufite, mumeze neza, murakomeye. Tubifurije ibihe byiza byo kubona Imana. Abamerewe neza turakomeza kubifuriza kugira ngo mukomeze mumererwe neza, n'abatamerewe neza mwihangane, ejo ni heza, Imana izabihindura. Mumeze neza. Hanyuma turagarutse, dufite umutumirwa wacu dukunda cyane, twaje kugira ngo twongere kandi aduha amasomo, kuko amasomo aduha ni meza cyane, arubaka. Umutumirwa wacu turakwakiriye cyane. Murakoze cyane, twahageze. Kaze byinshi hano kuri channel yacu SPC Ba Official. Murakoze. Urakaza rwose. Hama uyu munsi tugiye kuvuga, tumaze iminsi tuvuga ku bibazo by'indwara. Uyu munsi tuje kuvuga ku ndwara bita trauma. Turashaka yuko biduhamwo amasomo tukabimenya. Hari igihe abantu bavuga ngo trauma ariko batazi icyo ari cyo. Trauma ni iki? Umutumirwa wacu dusobanurire. Murakoze cyane. Mbere reka tubanze turamutse abantu bose baza bakurikirana ibicano ya SPC Ba Official. Ikindi dushimira n'abagenda batanga feedback zabo, twarazibonye kugira ngo hari nimero de telefone mwatanze. Hari abantu twabashije kuvugana bari basaba ubufasha ko tubafasha kandi twarabafashije. Hanyuma rero hari n'abandi dushaka gushimira ni mwese, ariko by'umwihariko reka dushimire Mama Ministre Christine udukurikirana, ndetse ubushize muri feedback yiwe nziza yavuze ko adukurikirana buri munsi, ariko aza kongeraho ko twoza tugerageza tugakoresha ururimi tuba tuvuga kugira ngo abantu bose babashe kumva, ko hari igihe nyine twinjira mu materme amwe ari tekinike wenda y'ibijanye n'ivyo tuba tuvuze, bigatuma wenda hari abantu badashobora kubyumva neza. Ariko noneho turagerageza uyu munsi, turagerageza uko dushoboye kugira ngo wenda tubashe gusobanura muri izi ndimi tuba tuvuga, nubwo bitaba bitworoheye kuko ibi byose ni ibibazo byatewe n'abakoloni. Twogiye tuvuga wenda igiswahili, abanyafrika go bayurimi rumwe ruduhuza, ariko twize indimi z'amahanga kubera ko nibo bari badutwaye, nibo bari batuyoboye. Hanyuma rero uko dushoboye reka tugerageze tuvuge. Mwavuze ngo uyu munsi turaganira kuri trauma. Trauma ubwayo nibyo turayivugaho, ariko mu yandi majambo trauma turayifatikanya tuyita icyo bita ngo ni état de stress post traumatique, cyangwa abongereza baza bayita ngo ni PTSD, bivuze ngo ni post traumatic stress disorders. Umuntu ashobora kuvuga ngo ese trauma urayivuze ariko ni mu rurimi wenda rutari urwacu. Mu majambo atari menshi, trauma ni ibisebe. Trauma ni ibisebe umuntu aba afite, ni blessure. Ni ukuvuga ngo mu buzima duhura n'impamvu nyinshi cyane, za mpamvu nyinshi hakaba ubwo zishika kuri twe
ugasanga hari ibisebe zidusigiye mu mutima. Umuntu akaba afite igisebe bitewe n'ibihe yanyuzemo. Ibihe byoba bizitera nabyo ni byinshi biratandukanye, ariko tukiri aho ni ukuvuga ngo umuntu kugira ngo bavuge ko nyine yabaye traumatize, yagize trauma wenda tuyisobanure muri ururimi ko ari ihahamuka, guhungabana. Ni ukuvuga ko aba yahuye n'icyo bita shock. Ni shock kandi iri très violent, y'imbaraga nyinshi, intensité yayo uburyo ibije ibiremereye cyane, noneho ikaza mu buryo buri brusque, inatandi, noneho igahurirana nuko noneho capacité y'umuntu izigerageza kujuwa equilibre. Igihe tugize ibibazo ntibituremerere ngo tugere aho tuva ku murongo tuba déconnecté. Noneho ijya capacité ya resilience twakomeje kugenda tuyivugaho, ugasanga yabaye débordé, umuntu agezaho agira ikibazo nyine cy'ibyo bisebe, kandi nyine n'ibibi gihe iyo bititaweho ngo umuntu abone bizamufasha, mu by'ukuri ni ibintu bibi binageraho byica. Urakoze cyane, ubisobanuye neza. Hanyuma niki kiranga trauma? Ni ayahe masinye agaragaza ko umuntu afite ikibazo cya trauma? Murakoze cyane. Amasinye reka tugende tuvuga imwe ku yindi. Sinye ya mbere ku muntu wagize trauma ni umuntu uzugira icyo bita ngo ni relation de victime. Ni ukuvuga iki? Ni umuntu udashaka kumva ko bavuga cya kintu cyatumye agira ihungabana. Umuntu yabuze umwana, umuntu yabuze umugabo, umuntu yapfusha abantu muri famiye, tuvuge nka bya bihe by'intambara, abantu barapfuye. Ni ukuvuga ko iyo buri gihe hari umuntu umwibukije, uvuga akavuhamagara izina rya wa muntu cyangwa akavuga za evenema zatambutse, ni ukuvuga ko wa muntu azasubira kabisa agatonekara bya bisebe, ko ntibiba byumye, biba bihari, ni ibisebe bibisi. Icyo gihe rero agerageza gukora icyo bita evitement, kuba atosubira kandi kugira contact, yaba ari visuel ariko n'ibindi biri auditive, no kumva ikintu cyose cyotuma hagarukaho za souvenir za cya kibazo yagize. Iyo niyo sinye ya mbere bita ngo ni relation de victime. Umuntu ntakenera kugeraho wowe barashinguye umuntu igihe mwoba muri ibuka ibintu bene ibyo, bituma hungabana, kuko abagerageza naho bidakunda muri memoire, ariko abagerageza kugira ngo yiyibagize. Cyo ni ikintu cya mbere ku muntu wagize ihungabana. Ikintu cya kabiri, nubwo abashaka kwibagirwa ariko hazamo ikindi bita ngo ni reviviscence. Ni ukurevivre scene. Bya bintu byarabaye umwaka w'ubushize cyangwa amezi 6 dufatira aho ngaho, ariko umuntu aracyagaragaza ibimenyetso bisa n'umunsi yagize ryahungabana. Ni ukuvuga ngo umuntu agize umwaka yarabuze umuntu, ariko ntiyabashije kudepasa deuil, habaye icyo bita deuil pathologique. Ni ukuvuga ngo muri cya kiriyo iwe ntiyigeze akivamo, ikiriyo cyarakomeje muri we ntikigeze kirangira, kuko abandi twese tuba twahuye n'ikibazo. Ariko ya minsi nyine ya vuba abantu bagize ibyo bibazo, abantu barababara bose, ariko bamwe bakabidepasa bagasubira ku murongo kubera ya capacité ya resilience iba iturimo. Ariko noneho iwe nta depasa, akomeza agira icyo bita reviviscence, za souvenir ziguma zigaruka. Umuntu nyine ukazawumva ko ubuzima nubwo mutekereza ngo ikibazo cyabaye kera cyararangiye, ariko nanone akaba kigaragaza ibimenyetso kugira ngo ni wa munsi bamubwiye ya makuru. Kigira gatatu hari icyo bita flashback. Urabona telefone uyuhamagaye appel, hari ibindi bintu abantu bakora bya bip. Sinzi ko wenda ubu hari abantu bakibipa, ariko nka mbere amatelefone akiza hari abantu babaga badafite amayinite, akabipa akaguflashinga. Ni ukuvuga ngo basa nk'uhamagaye ariko agahita kupa. Na wa muntu rero wagize ihungabana, muri we haba harimo utuntu ngo ni ama flashback
tugenda tumufurashinga ni nka bipe umwanya n'umwanya yicaye yoba yaratuje yoba aryamye ka kantu kagakubita urumva kagahita gakamwibutsa bya bindi kuko iyo gakubise ni ukuvuga ngo kaba kamuzaniye zijya souvenir. Ese umuntu aba afite akantu kabimwibutsa? Ego na ako twise ngo ni flashback, ni akantu kaguma kagarura, ni nka bipe kugira telefone utashobora kuba ataguhamagaye ariko byibuze akakwereka ko yari ashaka kuguhamagara. Icyo gihe nako ni akantu kaguma kamwibutsa gaflashinga gakubita, nibyo binatumaga yawuburi itanashoboka. Hanyuma rero harimo iki bituma atibagiwe, ntiyo kwibagirwa kuko harimo utwo tuntu twose tuguma tugaruka. Twavuze ko harimo reviviscence, harimo ibyo bya flashback, kandi we uko abashaka ntabashaka ko yibuka, urumva ntabashaka ko yibuka, abagerageza kugira ngo agire ya relation de victime, kutongera kandi kumva amakuru cyangwa kubona ikintu gisa nka cakindi. Icakane hari ico bita cauchemar, ni indoto mbi umuntu ashobora kurara nimba ari uwagize ibibazo, wenda tuvuge yabonye abantu bicwa, habaye intambara, massacre cyangwa genocide, ararokoka. Ariko niyo yarokotse rero aguma agira bya bibazo byo kurota, akazarota n'ubundi tujuru ari muri menace, abona bya bintu bijya buzima yanyuzemwo akabona bwagarutse. Umuntu ashobora kuba aryamye mukumva aramirije, mwamubaza ngo niki akakubwira ko abonye abantu bashaka kumwica. Ni ukuvuga ko abafite ziriya ndoto z'amakoshmar ziguma zigaruka zimwereka bya bihe, noneho akiyumvisa ko ari muri insécurité, afite menace. Icyo ni ikindi kintu cya kane nari mvuze. Ikintu cya gatanu ni umuntu uba ufite hypervigilance, ni ukuvuga ngo muri we ni umuntu ubuhaye uguma kwitegura ku kintu kibi n'ubundi cyomushikira cyoza. Ni ukuvuga ngo abari sur le qui vive, ntabatekanye, ababuza amahoro muri we. Ibyo ni ibindi biranga trauma. Icya gatandatu harimo ibintu by'ama-insomnie, kudasinzira cyangwa se nyine amasomeye ari agité cyangwa interrompu. Umuntu yarasinzire ko mukanya mukumva arikanguye. Ibyo byose ni bigenda biranga ko umuntu afite ingorane za trauma. Igikurikiraho hashobora kuba ikindi bita ngo na trouble alimentaire, ugasanga noneho umuntu ku rugero yabonye bica abantu babatemye, ibintu bene biriya cyangwa n'andi maaksida, kuko wenda turaza kubivuga mu mpamvu zibitera. Ariko kuba yarabonye noneho nk'ibintu nka biri, yabonye umuntu imodoka yamugonze, abona ukuntu yavuye amaraso yamunyuzeho, urabona ni ibintu biteye ubwoba. Noneho bishobora gutuma wa muntu agira icyo bita trouble alimentaire. Abantu nk'abo hari igihe usanga yarajyaga inyama kiyongere kuzijya. Kubera iki? Ni ikintu cyose kihaye kimwibutsa ijya scene horrible yabayemo. Icanyuma nuko bashobora kwisanga bagiye muri bya bibazo byo kugira gufata ibiyobyabwenge, prise de substance psychoactive, kubera ko iyo ari muzima wenda ubwenge buri ku gihe, ku mwanya twovuga ngo aratekanye, nuko aba yumva ko buri gihe bya bintu biragaruka. Hari igihe bashaka rero ibintu bashobora gukoresha birimo bino biyobyabwenge kugira ngo wenda bimwe bimwibagize. Turavuga ko amakonduite umuntu agomba kugaragaza, le conduite, ni ukuvuga ngo bari abantu bageraho bisanga bari mu bibazo bituma bafata ibiyobyabwenge. Ariko muri bari abantu bose baba bagize riya hungabana, bisanga nanone bari muri bwa buryo bwo gufata biriya bintu yoga n'indi comportement mu muntu adopta atarasanganywe. Urumva? Kandi nyine comportement ubundi ingwara ni ikiyo muvuze ngo signe symptome, ni ibintu bimwe bigaragara n'ibindi bitagaragara, ariko umuntu ashobora kuba afite indani muri we. Muri ico gihe rero kubera ryahungabana bafite bigeraho bimuteza izindi comportement atarasanganywe, les comportements inhabituels. Tuvuze ko umuntu wabonye amatragedi nk'aya akabonaho abantu bicwa, batemaguwe, bagize gute, urumva uriya muntu ntazasubira kurya inyama. Nimuhaha inyama ntazozijya, mwebwe muzovuga ngo ni ibindi n'indi comportement yazanye kubera ko mutaza amakuru. Ariko kubera ko afite cya gikomere, nabona za nyama birahita bimuzanira ya souvenir y'ibihe bibi yanyuzemo.
uwo muntu ntabe akiriye inyama. Urabyumva rero ivyo navyo nibibiranga tukome n'ibijya noneho tugeze uvuga ngo n'ibiyobyabwenge arabifata yego kugira ngo noneho arebe ko yakwibagirwa akaba muri bwa buzima, ariko nanone tibiba bihaye birangira kuko ikibazo kiba kiraho nyine kiri. Akomeza agwana muri ubwo buryo. Hari n'igihe umuntu yobwirwa n'inshuti ye ko wagize ibibazo, reka tukwereke ngwino ufate bino bintu birakwibagiza, cyangwa ugasanga nabyo yishize mu bintu byo gufata ibiyobyabwenge, kandi uko agenda bifata n'ubundi nabyo biramwangiriza. Nimba hari n'ahantu hatarangirika naho arasubira ahangirize kubera ko akomeje gukoresha bya bintu. Urakoze cyane. Hanyuma wagiye unabivuga ibitera trauma, wagiye uvugamwo bikeya ariko dushaka ko uduha nka byinshi nyine bitera trauma. Ni iki gitera trauma? Trauma iterwa n'ibintu byinshi, ariko duhere kwenda kuri ibi ngibi wenda novuga ngo hari naho twari dusa nk'ababivuzeho. Intambara zitera trauma. Abantu bavuye mu ntambara cyangwa babaye mu ntambara bakabona abantu bicwa, les massacres, amagenocide, icyo ni ikintu cya mbere gitera trauma. Ikintu kigira kabiri ni ukubura umuntu wenda w'ingenzi mu buzima bwawe. Umugabo yapfusha umugore, umugore yapfusha umugabo, bapfushije umwana, abana bapfusha ababyeyi. Iyo nayo ni evenema itari nziza izituma abantu bisanga mu bibazo by'amatrauma. Hari ibindi bintu nko kuba abantu bafite ibibazo by'indwara zidakira, amamaladi chronique, za cancer, amadiyabete, amahypertension, n'ibindi. Icyo gihe nabyo umuntu ashobora kugira iriya souffrance nawe bikamukonduza kuba yagira ikibazo cya trauma. Hari ibi bintu by'amakatastrophe naturelle, ibintu by'imyuzure yabaye yatwaye abantu, amazu yahiye, habayeho wenda amakursi iri kuyatwika abantu, habayeho amanofrage, amabato yazamye mu mazi yapfa abantu benshi, wabonye wenda en accident mu muhanda ureba ukuntu imodoka ishobora kuba yisha abantu yagize accident, uviva bya bihe bimeze gutyo wari uhari. Mu by'ukuri ibyo ni ibintu biza bituma abantu bisanga mu bibazo by'amatrauma. Hari imibanire mu mago, umugabo ashobora gukonstitutiwa, kuko wibuke ujya tuvuga muri stress, twavuze ko igihe icyo bita ama agent stresseur, umugabo ashobora guhinduka un agent stresseur ku mudamu, ku bana, tukome n'umudamu nawe yahinduka iyo elema. Icyo gihe ni ukuvuga ngo ibyo nabyo birashobora gutera trauma. Imibanire y'umugabo n'umugore itari myiza ishobora guhungabanya umwe muri bombi, cyangwa bose bagahungabana, n'umuryango igahungabanya abana. Abana bacu wenda dufite ababarera tutaba twizeye ibyo babakorera. Urabyumva, umuntu yiriranywe n'abana ariko wa muntu ntimuzi umutima wiwe uko azayita ku bana. Urumva, icyo gihe abariya abana bashobora guhungabana kuko bafite umuntu uri kubakorera ibintu bibi bigatuma abana bahungabana. Hari ibi bintu byose ugenda usanga by'ama violence, le violence sexuelle et celle basée sur le genre. Bino bintu byose by'ihohotera, donc guhohotera umuntu. Urumva, abantu kuba impunzi guhunga bishobora gukonstitutiwa trauma. Ibi bintu by'ama stigmatisation, kuba umuntu yotabwa agahabwa akato ku kibazo runaka yoba afite cyangwa yahuye nacyo. Ibyo byose hari impamvu nyinshi, ariko nidushaka tube turekeye muri izo ngizo. Urakoze cyane. Abantu nibaze ko turi kumva. Hanyuma ndumva ubushize twavuze kuri stress, uyu munsi tuvuze kuri trauma, ariko noneho ko ndumva bisa. Nari nkeneye ngo uduhe difference ya stress na trauma, kuko ko ndumva noneho birasa n'ibihuye. Wenda nkawe nka muganga wadusobanurira stress na trauma ko bidahuye, ko bitandukanye, ukuntu bitandukanye. Turabona ni indwara zose, nubwo twavuze ko wenda
stress yo ni ibintu duhorana mu buzima bwa minsi yose. Ni ukuvuga iki? Stress, buriya stress twavuze ko ni reaction physiologique en même temps psychologique face à une demande. Ni ukuvuga iki? Stress ubundi ni igisubizo umubiri uba uhaye ushaka kugira ngo ugerageze wiyadapte kuri situation nshasha yabaye. Habaye ikibazo, umubiri rero uragerageza utanga amakuru. Kurumva, amaso abonye ikibazo ahise afata les signaux azohereje muri cerveau nayo igiye gutangira kohereza ibindi bintu bituma ugerageza kugarda ya equilibre cyangwa uhangana na cya kibazo. Ni ukuvuga ngo stress ni ubuzima, kuko yo hariho na stress positif cyangwa bo stress. Ushobora kugira stress atari ikintu kibi kigutera, ugiye kugira ubukwe ariko nyine kuko yamyiteguro ubuzima bugiye guhinduka utarumenyereye, warutuye iwanyu ugiye kuja iw'abandi, gufata ziriya responsabilité zo kuba umudamu mu rugo n'ibindi byose, ibyo bigomba kugutera stress. Ariko ya stress ntabwo ari mbi, ahubwo ni positive, kuko biba bihaye bistimira attention yawe kugira ngo ibintu bitegurwe neza. Umunyeshuri bishobora kumutera stress, ariko nanone nubwo tuyita stress ibihaye visa le performance, ni ukugira ngo umuntu yikiritive cyane aze kuronka umusaruro. Umuntu yabonye akazi, yari umushomeri, abonye akazi, kugira ngo abyakire nabyo birabanza bimu stress. Ariko twavuze ko stress positif itazifata igihe kirekire. Hanyuma twavuze ko harimo amafaze atatu muri stress. Hari icyo bita phase d'alarme, ni ukuvuga ngo nijya reaction ya mbere organisme itanga iyo hari ikibazo. Tuvuga ko haba phase ya kabiri ya resistance, ni nayo ikomeye cyane, niho umubiri ugerageza kumobiliza imbaraga zawo zose. Ni ukuvuga ngo amaso abonye ko habaye ikibazo, afashe les signaux aziramvoye muri cerveau nayo noneho son tour igiye guhita ikora, iralibera hormone bita cortisol. Cortisol nayo icyo ishinzwe gukora ni ukongera le glucose n'isukari mu mubiri, n'aya magrese, bino binure dufite biza bituma umuntu agerageza guhangana na cya kibazo, tube épuisé, bigatuma ukomeza kugarda energy yawe, za mbaraga. Ariko rero hari igihe stress ishobora kurangiriraho ibintu bikaba birakemutse, ariko kandi noneho umubiri wagerageje nawo gusaba za mbaraga urazimobiliza, ziragaragara zirakora, ariko zigeraho ziba deborde. Icyo gihe umuntu aba yinjiye mu cyo bita phase d'épuisement, imbaraga ziba zishize, kwigwanirira kuba gushize. Icyo gihe rero nta bufasha ubonye, ni ukuvuga ngo nabyo bishobora kudevelopa za ndwara zindi zirimo amadepression, bishobora kuzamuka bigatera trauma. Wabyumvishije? Ariko rero stress yarenze urugero, yego, ziriya ndwara zose twavuze ibintu by'indwara zibiri, kategori zibiri psychiatrique. Turavuga ngo hari icyo bita nevrose. Nevrose ni indwara zose twagiye tuvuga, harimo za depression, harimo za mani, harimo za izi ngiyi tuvuga état de stress post traumatique, harimo anxiété, harimo les troubles anxieux généralisés. Izo twaravuze ngo umugwayi nubwo abagwaye ariko il est encore conscient de son trouble, personnalité yiwe ibitaraba atteinte à 100%. Ariko tuvuga ko izo ndwara ni kategori ya mbere psychiatrique. Kategori ya kabiri tuvuga ko ari icyo bita amapsychose. Ni ukuvuga ngo psychose, iyo umaze kudevelopa psychose, c'est la folie. Ni ukuvuga ngo umuntu aba yamaze il n'est plus conscient de son trouble, umuntu ntamenye ikibazo. Tumenye ko ugwaye, niba kubwira ngo tuje kwa muganga uragwaye tuje kuvuza, ushobora kubwira umuntu wakubwira ngo gutware kwa muganga ukamubwira ati ni wewe mugwaye jewe singwaye. Donc c'est malade qui s'ignore. Urumva ko personnalité yiwe yamaze kuba atteinte. None navuze ngo ziriya ndwara nubwo ziba zigifite umugwayi abagifite noneho conscience, iyo zidafashijwe ngo zivugwe zirangire, zihita zipasa zikava noneho muri ya kategori ya mbere zikinjira mu ya kabiri. Notama bihereye kuri depression, birava kuri depression bibe trauma, bive kuri trauma bigere muri
za psychose aiguë schizophrenie cyangwa ama psychose puerpérale, ariko birashoboka ko cyane habaye ubufasha zigarukira hariya. Rero trauma muri difference yayo na stress, trauma ni blessure, ni shock, ni igisebe umuntu aba afite. Ni ukuvuga iki, haje ikintu noneho gihita kigira imbaraga ziri hejuru y'irya resilience, zituma noneho resilience itari wipima gukora, iba deborde, inanirwa kwihangana, umuntu araseda, umuntu agira cya gisebe. Bivuze ko ijya capacité twari dufite izidufasha gufera face muri bya bibazo, noneho ntiyabaye igishobora kugira ngo yigwanirire. Noneho twisanga rero twagize ikibazo. Trauma mu majambo magufi ni igisebe, umuntu aba afite igisebe cyo mu mutima. Ni ukuvuga iki, ubuzima bw'umuntu wamaze kuba traumatize, nuko no muri ariya masinye wenda tutayavuze yose ni menshi. Hari ukuntu umuntu usanga yarabuze ibyishimo, ni umuntu utokwishima, ni umuntu n'ubundi uba ufite ibintu bimwe bigiye kumera nka zijya za depression, ugasanga ni umuntu uhoze mu bibazo, ni umuntu uhoze mu mubabaro, ni umuntu uri mu gahinda, ni umuntu utishima, ni umuntu udaseka. Ofete nuko niko bimeze. Kimwe ni réponse physiologique cyangwa psychologique, kandi cyo c'est presque normal. Stress navuze ko ni ubuzima, ni ubuzima tuba nk'umuntu wese utekereza, ntawe utagira stress. Yego uburyo bwo kuyijera buratandukanye bitewe n'umuntu n'abijya bimugize ama personalite yiwe, ayo ma resilience. Twese iki stress cyo wenda cyo gustress, ariko ni ubuzima. Naho trauma rero ni forme deja extreme, umuntu aba yageze ku rwego rukomeye rwo kuba afite igisebe ku buryo binagora. Ni ukuvuga ko ibyo bisebe kugira ngo bikire bisabye imbaraga nyinshi. Ariko se mu busanzwe trauma iravugwa igakira? Yego, iravugwa igakira, ariko hari n'itokira. Ubuvuzi bwa trauma ni ubuhe? Ubuvuzi bwa trauma dukunda kubivuga ni mu bice bibiri. Igice cya mbere, ibintu byose muri izi ndwara hari icyo baza bita ngo ni wenda nka ku rugero bakavuga ngo afite stress modéré cyangwa stress aiguë. Ni ukuvuga ikintu iyo kikiri modéré kiba ari ikintu kigishoboka mwogerageza, ariko kandi iyo kimaze kuba aiguë wumve ko kiba kigeze ku rwego rukomeye. Hanyuma rero ikintu cya mbere ni muri bitwita ama psychothérapie. Ni ibi bintu aba psychologue, aba psychiatre bagerageza gufasha, ariko bataranaja no mu bintu by'imiti byo gukoresha ama psychotrope. Reka rero tubanze tugende kubijanye n'ama psychothérapie. Ni ukuvuga iki, icya mbere ku muntu wagize ingorane za trauma agomba kwitabwaho, agomba gufashwa, kandi abamufasha rero niba aba psychologue. Aba psychologue rero uburyo bakora, bafite ikintu cyabo cya écoute active. Psychologue ni umuntu uzawumva cyane, ndetse ntabe yovuga muri séance za psychothérapie. Wumve cyane, uze kubaza des questions, pose des questions, ariko wowe ntuvuge, ureke umuntu ari we uvuga. Utegera umuntu. Psychologue rero baravuga ngo psychologue arumva cyane, akaobserva cyane, yarangiza agapoza de petites questions kugira ngo bitume umuntu akomeza kwidesharja, kuko psychologue kubera bagira ijya écoute active azamenya ko umuntu ari icyo avuze n'ikindi asize. Ese azasoma ibiri mu mutima w'umuntu? Arabisoma cyane. Ni ukuvuga iki, aba psychologue ni abantu baza basoma une lettre sur l'enveloppe. Lettre sur l'enveloppe bishatse kuvuga iki, umuntu gusoma urwandiko ruri mu ibahasha rufunze bigenda gute? Ni ukuvuga iki, sur base y'ibyo umuntu abahaye avuga bigaragara ibyo yavuze, ariko n'ibindi yo bahaye akora, amageste yiwe. Psychologue bimuhesha kumenya ko avuze iki, asize iki. Kenshi birashikamo hamufasha abantu wenda nimba ari nka couple muhaye mufasha, ugasanga
bafite ikibazo wenda cyo kugwana baza bagwana, kurabafasha kurabigisha ko batagomba gukora ibyo bintu ngo bagwane. Ariko mesiye cyangwa madame wumvishije ko kuri ya meza mwicayeho karavuga hayayikubita, nubwo atabivuze ariko bigomba kwama bikwereka ko uyu muntu aracyafite agresivite, uyu muntu azagwana kandi n'ubundi ntibirarangira, aracyakomeje kugwana. Icyo gihe rero niyo nari mvuze ngo umupsikologe arumva cyane, arumva cyane, yarangiza akabaza de question zimupermeta kugira ngo wa muntu agume yexteriorize, aguma avuge kugira ngo bije hanze, ariko n'ibindi atavuze akwiriye kuba ari amezire yo kumenya ngo hari ikindi atambwiye, agahita yumva. Ubwo ni urugero ruto ntanze rugomba kukwereka ukamenya ngo uyu muntu hari ikibazo. Rero icyo nari mvuze rero ni muri bijya by'amayekute active, ni ukuvuga ngo ni ukugerageza kumva. Hari icyo baza bita ngo ni anamnese cyangwa histoire individuelle du patient, ni ukumenya rero ugashaka kumenya isi uyu muntu amateka yiwe n'ayahe, byagenze gute ubuzima bwiwe bwose kuva mu bwana, ukamutegera ukamubaza ese ubu buzima bwagenze gute, izi ngorane zaje ryari, kurumva ni ryari watangiye kubura ibitotsi, ni ryari watangiye kumva utishimye, ni ryari watangiye kumva ubabaye, ni ryari watangiye kumva urakara, ni ryari watangiye kumva ufite agresivite. Ashobora kukubwira ugatangira kumenya ngo iki ni ikibazo wenda kiri resa cyangwa kiri archaïque. Kandi twavuze ko sinibaza nimba ari muri umunsi wa mbere tukiya twexplica biriya bintu by'ama catégorie psychiatrique, twaravuze ngo umugabo w'umualema witwa Sigmund Freud niwe père de la psychanalyse, yavuze ko igitera trauma ni ibintu bibiri. Hari icyo yise ngo ni traumatisme archaïque, ni ukuvuga ngo umuntu yahuye n'ikibazo mu bihe byashize, wa muntu cya kibazo nticyarangira kimugumamo, ni igisebega aracyagifite mu mutima. Iyo asubiye gukomereka icya kabiri, igisebe cya kabiri, icyo bita traumatisme resa, ni ukuvuga ngo icyo gihe hari icyo bita ngo ni la série complémentaire, ni ukuvuga ngo icyo iyo bihujije igisebe cya kera n'igisebe gisha gituma umuntu adevelopa ya trauma. Ibyo rero biguhesha kumenya ngo ese iri hungabana ry'uyu muntu ni iryajyari. Yari asanzwe afite traumatisme archaïque, yasubiye kuza noneho ihura n'iyi ngiyi iri resa. Ibyo byose bihuye bituma umuntu noneho adevelopa ijya trauma. Hanyuma muri ibyo niyo nari mvuze ngo muri iyo capacité d'écoute rero ugerageza kumva cyane no gutegera cyane no kubaza ibibazo kugira ngo umuntu agende yidesharge, kuko desharge nayo ni ikintu cyiza. Umuntu kugirirwa iriya desharge émotionnelle, umuntu kumuha umwanya, habaye ibibazo ariko umuntu ntiyabona umwanya wo kurira, icyo gihe faut l'encourager kuko agomba kurira, kuko iyo uhaye urira ni ibintu byiza bigufasha kugira ngo widesharge. Biriya ubona abantu bagira ibibazo bakavuga ngo abagabo ntibarira, biriya niko kwica. Umuntu wagize ikibazo akabona umwanya wo kurira, ikiriyo kikaba, agashingura, araheba. Ariko ibintu byose iyo byabaye bikatugumamwo mu gihe tutabashe kubisohora, biza bizana izindi mbaraga. Ni ukuvuga ngo rero uwo muntu ashobora gufashwa n'ariya amaseanse de psychothérapie, ama counseling individuel. Kandi rero bajya babikora abapsikologe, ikintu cya mbere ni uko nimba ugiye gufasha umuntu ugomba kumushakira embocadre, ahantu heza. Iyo embocadre igomba kuba imeze gute? Icya mbere ni uko igomba kuba ari tranquille, ituje. Icya kabiri sécurisé, idashobora kandi gushira umuntu mu kaga. Urabyumva? Umuntu ntiyo baragize ikibazo, hari nk'abantu bagira ibibazo wenda mu ma village cyane y'abantu bafasha abantu cyane, wenda usanga mu mazone ari rekire, iri hari ibibazo, hariho les groupes armés ku rugero nk'ibyo, ugasanga ba bantu bahuye n'ihohoterwa, ama violence. Uriya muntu cya mbere ntazosubira kuja mu murima,
kubera ariho yagiriye ibibazo kubera ariho yagiriye ikibazo urumva ni ya relation de vitema nari mvuze hariya ntazosubira kuja kuvoma nimba ari amazi yaragiyemo ntazosubira kuja gushaka inkwi nimba arizo yari yagiyemo ni ukuvuga ngo umuntu azayamahita akupa cya kintu cyose cyari kimufitiye intérêt social kuko ariho yagiriye ibibazo icya kabiri rero ni uburyo twebwe communauté tubitwaramo umuntu ashobora kugira ikibazo aho kumufasha tukaranforsa kugira ngo akigire umuntu yabaye violé nimba abaye violé hari abagabo bashobora kuvuga ati no uyu mudamu wabaye violé ashobora kuba yagize ama infection sexuellement transmissible reka mute urumva niyo wari kumufasha kugira ngo abashe gusirimonta bya bihe bigoye nawe uje kuranforsa nimba ari umukobwa akaba afite ikibazo cyo kuvuga ngo singishatswe omabize singishatswe ibyo byose ni ukuvuga ngo psychologue nimba ugiye gufasha umuntu menya ko utoba ugiye kumufashiriza ahantu iwe hatuma agira kandi ya reviviscence shaka ahantu heza hatuje hatari ikintu kigomba kuba cona sakuza bari abantu bose baba baragize ibintu by'amatoroma biva mu ntambara no kuvuga ngo akantu kose kagasako nka kugipine riturika ry'imodoka n'ikindi kintu no kuvuga ngo iwahita yumva ko kandi ari muri ya insécurité ivyo rero no kuvuga ngo banze uprepare embocade uza gufashiriza umuntu icya kabiri muasire mise en confiance d'abord banze umwakire mwereke ko nawe upartage nawe ses soucis ses émotions ses traumas ivyo byose noneho unamubwire ko amakuru mugiye kuganira ari ayanyu babiri atazaja hanze ico gihe mu psychologue badusaba ko tugomba kuba dufite ikintu bita ngo ni empathie hariho sympathie na empathie no kuvuga ko sympathie ni igihe umuntu akubwira ibibazo bye ukabyakira nawe warangiza nawe ukabyishiramo bikakubabaza nkuko byamubabaje ugasanga kurarira ni ukuvuga ngo nimba umuntu ari kurira uhaye ufasha nawe ugatangira kurira ya séance bibaye interrompe ntiyokomeza nawe bagomba kugufasha kuko kera nawe wabaye contaminé wafashe ibibazo byiwe ubyishiramo kandi noneho kuko we ushinzwe gufasha abantu tekereza ko urafasha abantu 50 cyangwa 100 icyo gihe umuntu wese agiye akubwira ibibazo yagize ikibazo kuri wewe nawe bikakuafekta muri ubwo buryo icyo gihe ugomba kuba utoba uri umuntu ufite sympathie ahubwo ufite empathie ubabare nibyo ariko noneho tiwamubyishiraho ngo wamubihindura ibyawe umuntu yobahaye arira amara kurira ugafata papier mushwara ukamuheza akihanagura ushaka kumuheza ivere y'amazi kugira ngo abe nkamwa bishobora kuwapeza les émotions amazi hari icyo afasha amazi azapeza les émotions c'est tout comme biri abantu bari stressé bibasaba ku respira profondément kuwaspira umwuka cyane warangiza kandi ukawusohora biriya bintu birafasha icyo ni ikintu cya kabiri ikintu kigira gatatu nari mvuze rero nuko utagomba kuminimiza ikibazo cy'umuntu yagize ugikompare n'icyo abandi mubwire ngo n'abandi niko byagenze ibyo ngibyo il ne faut pas minimiser ikigira kabiri il ne faut pas blâmer tugomba kuba ukundana umuntu mubwire ngo se we biriya wari wagiye gukora iki urabyumva umuntu yagize ingorane nawe noneho utangiye kumujisha ese ubundi wari wagiriye wenyine kugira iki urabyumva icyo gihe cyose ni ukuvuga ko wa mu psychothérapeute agomba kuba hayaveya ku buryo mu byo avuga ku giti ciwe bitagomba kwafekta umuntu mu buryo buri negatif ikindi gikurikiraho nuko tudesida sa place tugomba kudesida umwanya wiwe uramuherekeza bibaye ngombwa mu proposa nk'utuntu comme des solutions ariko ntabwo ari ugomba kudesida ku mwanya wiwe umuntu ugiye kudesida mu mwanya wiwe hari igihe avuga ati n'uyu nguyu urumva nyine nimba ugiye uradesida mu mwanya wiwe atari we ubigize twebwe turamuakompanya ariko si twe tudesida kandi ikibazo umuntu aba afite buriya ni ukuvuga ko twebwe abamufasha twaporta wenda 30% ariko 70 ou 60 ni za wa muntu ku giti ciwe
ushobora kumubaza uti se none uko bimeze gutya urabona ko twokora iki, wenyine akavuga ati iki gikozwe iki n'iki n'iki cyomfasha. Muri icyo gihe rero wenyine aradeside, ugomba kumuherekeza no kugira suivi yo kumenya ko biriya mu propoje bizakogwa. Icyo gihe si we wadeside asa place. Ibyo bishobora kuba ibyo, ariko hari n'ibindi bintu bita twari tuvuze ngo icyo ni igihe noneho cyari ama psychotherapie individuelle, kuramufasha wenyine. Ariko hari igihe wisanga hari groupe de soutien, groupe de parole, abantu bose bahungabanye, nimba ari impamvu z'intambara, nimba ari accident bari barimo bakarokoka, bafite bya bibazo bimwe. Hari igihe mubahuriza hamwe noneho bagakorerwa ibyo bita ngo ni ama debriefing emotionnel. Umuntu wese akaza agerageza kuvuga veki yiwe, akavuga uburyo yahungabanye, ibibazo yagize, abandi bakabyumva, n'abandi nabo bagasura bakiexprima nawe akabyumva. Icyo gihe biramufasha cyane kuko aba ari muri rya kategori y'abantu bagize bya bibazo, nawe akabyiyumvamo. Je utarabigize kuyimubwira ngo mzoroshe cyangwa umubwire ngo abandi byagenze gutya, ibyo ntacyo biza kumufasha. Ariko ikigira icyo kimufasha nuko aganira n'abandi bantu bagize za ngorane, akabona wenda bamwe bagize resilience. Icyo gihe nawe biramufasha kuba yagerageza kwiyakira. Ikindi kintu nyine ni ukwiyakira. Umuntu ariyakira umaze kugira ibibazo nka biriya, ubwawe ukiyakira. Kwiyakira ni intambwe ikomeye. Iyo ubashije kwiyakira ukemera ibyakushikiye, icyo gihe nabyo birafasha. Hari amaterapi menshi yo wenda se tekinike ntituyinjiramo, k'ibintu twita ngo ni amaterapi cognitivo comportementale TCC. Iyo ni ikintu kinini nkubwira ngo bikorwa gutya na gutya, n'ubundi abantu baraza gusigara ntibabyumva. Hari ibindi ama hypnose, ama MDR, ni amatekinike menshi agomba gukoreshwa kuri bariya bantu di domaine. Ariko noneho kubifatika bya mbere by'ibanze, ibyo abantu baza bita ngo ni le premier secours psychologique, ibintu bya mbere bigomba gufasha wa mugwayi ku mwanya wa mbere, hari ibyo ngibyo. Nyuma yaho rero hari bisaba ko noneho habaho intervention z'abaganga bari abapsychiatre, bagakoresha les psychotropes, bakamenya ngo uyu muntu afite iki kibazo n'iki ngiki, dushobora kumuprescribe iyi produit ikamufasha. Ni nk'ibyo niko biza bikogwa. Icyo gihe rero umuntu utarageze ku rwego ruri hejuru, si ikintu gikorwa umunsi umwe, si seanse imwe, bifata igihe kirekire, ni processus. Ariko hari abo bishika ugasanga mu by'ukuri basubiye kuba bazima. Ariko hari n'abandi byanga, umuntu kumva nyine ya trauma ni nkaho azabana nayo igihe ciwe cyose, bikaza bimera nk'uko kw'indwara zimwe zingizo ubona nyine ziri chronique. Umuntu igihe kimwe akiyeza, ikindi gihe ugasanga yagiye muri crise. Naho hari igihe ahura n'ibintu byamugaruka rero ugasanga bikamusubiza hariya. Umuntu yamaze kumera gutyo rero, no selema ku giti ciwe, namwe rero mu muturaniye famille mugomba kumenya uko mwitwaraho, kandi nyine mukemera gusiporta ibintu bimwe biri nk'amakaprice. Niyo yaba ari umuntu ukuze, mukabyihanganira kuko siwe aba afite impamvu ituma wenda agira izo comportement bitamuvuyeho kabisa, bitewe n'ibihe bibi urakoze cyane kabisa, uradusobanuriye. Kandi abantu ndashaka kubumva mu makomantere, mugira icyo muvuga. Rero urakoze cyane, turagushimiye. Hanyuma dushaka ko ucishaho conseil ku bantu bari kuviva muri iyo ndwara, abantu bari guca muri iyo ndwara, niki wababwira? Murakoze cyane. Ibyo nshobora kubwira abantu, wenda nobihera aho haruguru buke. ni ukuvuga iki? Kugira ngo twirinde ibintu bimwe biri nk'amatroma tugenda duhura nabyo n'ibindi. Premièrement nuko iyo ikibazo kibaye,
umuntu wese yari akwiriye kubona uburyo bwo gukora icyo bita décharge émotionnelle. Buriya kurira ni umuti w'ibibazo byinshi, icyo ni icya mbere. Kigira kabiri, hari ibibazo nyine biba ugasanga abantu bapfushije n'abantu ariko ntibabashingura. Kiriya nacyo ni ikintu kibi cyane. Umuntu utashinguye umuntu wiwe ntaheba, agira ikibazo, ariko nanone kubera ko atabaye hajya ngo arebe umuntu baramushinguye amenye ngo byarangiye, buriya nabyo ni ibindi bibazo. Ariko umuntu utaragiriwe utarabaye aho wenda bashingura, agomba guhabwa nawe l'occasion yo kuba hakogwa ikiriyo, agafata umwanya akavuga. Buriya mu kuvuga hari ukuntu décharge émotionnelle ziba zihaye zigenda zipunguka. Ikigira gatatu rero ni ukwiyakira. Iyo ikibazo kimaze kuba ugomba kwiyakira, acceptation. Ngo uja gukira indwara arayirata. Ugomba kwiyakira d'abord, ukamenya ko wagize ikibazo. Muri kwa kumenya ko ufite ikibazo, iyo ukiri conscient, binatuma ushaka abantu bashobora kugufasha. Muri ibi twavuze rero, mu bagomba gufasha abantu hariho abo bapsikologe, hariho abapsikiatre, kandi nta ndwara zitavugwa. Igihe cyose umuntu yumva hari ikintu kitagenda muri we, icyo gihe abantu nibagerageze bamuha cheminage mu bitaro. Kuko twaravuze ngo santé mentale, nimba ubyibuka, turavuga ngo ibintu ikivuze kuba ufite ubuzima bwiza bwo mu mutwe nuko harimo ibintu bitatu. Twaravuze ngo d'abord c'est être en harmonie avec soi-même. Wowe ubwawe nuko wumva ko ufite kwemezanya n'ubwenge bwawe ko ari buzima, ukumva ko nta kintu kihaye kikubwira ko ibyo uhaye ukora bitari normal. Cyo ni ikintu cya mbere. Kigira kabiri, ni harmonie avec les autres, kubana n'abandi bantu, la société. Duhere mu nzu, duhere mu baturanyi, duhere mu mirimo n'ahandi. Ikigira gatatu, c'est savoir faire face aux difficultés de la vie. Ni ukuvuga ngo umuntu iyo yujuje ibyo bintu bitatu, il est en harmonie avec lui-même, en harmonie avec les autres. Savoir faire face aux difficultés de la vie. Cya Gifaransa kigiye kutugaruka. Turavuze ngo ni ukwemezanya umuntu wewe ubwawe, nuko wemezanya n'ubwenge bwawe ko buri normal. Ubwenge bwawe burakora. Uzi ngo umuntu yabyutse agomba gukaraba, nimba hari icyayi akakinywa, nimba ari ufite akazi akagenda. Urabyumva? Umuntu nimba agiye kugenda arambara umwenda umeshe, upashije, usa neza. Urabyumva? Umuntu azi ko kwambara, umuntu wese agiye kwambara utogenda utambaye. Icyo gihe rero ubwo bwenge bwawe buri en harmonie avec soi-même, wowe ubwawe wenyine. Ukamenya ngo none nous sommes vendredi, ni itariki izi, ni ukwezi uku, ni umwaka uyu nguyu. Urabyumva? Ukamenya aho uri. Kuko muri ibyo bibazo byose by'amatroma hari igihe bizamwe n'ibintu biriya by'amatrobure, amatrobure tempo spatial. Ni ukuvuga iki? Umuntu ntaba akimenye ni sangapi, ntamenye ngo ni ryari, ntamenye ngo turi hehe. Urabyumva rero? Icyo gihe niwumva hariho de contradiction wowe mu bwenge bwawe, kumva hari ibintu bitahaye byemezanya, hariho désaccord, icyo gihe deje ugomba kumenya ko hari ikibazo, kandi ubaho kibishoboye uri conscient, ugomba gushaka abo gufasha. Igituma utabana n'abandi neza niki? Hari igihe abantu bagira ati uyu muntu ibi yiyadukije ni ibiki, burya habayemo ikibazo, mukaza mvuga ati noneho ibi ngibi ibintu asigaye akora, ariko tukabyita ko none ari nk'indi ngeso gusa yadukanye, nyamara tutazi ko yagwaye, yahungabanye. Ikindi rero, ibibazo biraje, nawe umenye uko witwara, ugerageza uvuge ati none ubuzima turimo ni ukubaho kugira Imana iba yateganije, ariko igihe cyagera umuntu aza ataha kubizera Imana, kamenya kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi.
ibidushikiye mu buzima tugomba kubyakira tukishiramo intege tukemera ibyatushikiye natwe ubwacu bidushikiye tukabyemera. Urumva niho nari mvuze ngo icyo gihe umuntu wese yabona muri ibyo hari ikitagenda yari akwiriye kubivuga, kandi n'abamuturaniye famiye umuryango hari igihe babona umuntu afite ibintu nk'ibyo bakumva ko ni nk'igisebo kugira ngo bamenye ngo umuntu yahamutse yagize ego, bakumva ko wa muntu bona amugirira isolema, nimba ari ukumukura muri salo bakamuenferma muri chambre cyangwa no kuja ku masengesho ma chambre de prière. Ariko mu by'ukuri ikibazo tuba dufite abandi nibo badufasha, kandi solution si ukukuyizora, solution ni ukureba abagufasha. Kandi nimba umugwayi atakiri conscient de son trouble abagomba kumufasha n'abari kumwe nawe. Ico gihe rero ibyo byose iyo bigiye bikorwa gutyo umuntu arashobora kuba yofashwa bigishoboka bikiri hafi. Ariko iyo dutinze rero tukuma kwibwira ngo ni ibindi, ibyo byose wumva indwara zo mu mutwe amapepu n'ibindi n'ibi byo kunywa bino biyobyabwenge ni ibintu byose biza bisa kakujya ari kuvuga ngo stress na trauma birasa. Byose nuko haba habayeho dysfonctionnement noneho de l'organisme, kandi surtout noneho mu bwenge. Ico gihe rero nta kintu batagomba gufasha. Ari bariya bamwe biriya biyobyabwenge hariho aba addictologue bazagerageza kubafasha, n'abapsikologe kwereka umuntu danger ari kwishiramo. Hirya y'ibyo rero umuntu nimba afashijwe bikiri hafi afite amahirwe yo gukira, ariko uko bitinda situation igakomeza kwideteriora. Nigiye musige mushaka ubufasha hari igihe mutaba mukibishoboye. Umuntu yatangiye afite depression irazamuka iraruhaga ihinduka schizophrenie. Ico gihe bari abantu bameze kuriya biza bigora gukira. Ariko kibazo cyose iyo kibaye abantu nibagerageze. Sajya schizophrenie no umugwayi wo mu mutwe, no umugwayi wo mu mutwe ni muri ya makategori ya kabiri, les catégories psychiatriques, ni muri mu mapsychose. Nabangaba tuba tuvuga nyine le terme péjoratif abantu bakoresha umusazi, nubwo twebwe tutayemera turavuga ngo umugwayi wo mu mutwe, kwaye mu mutwe. Ariko noneho ugeze kuri iyo phase gusa umaze kwinjira muri iyo kategori ya kabiri, ibamwe ibice indwara nka zitatu ariyo bita ngo ni psychose puerperale, izifata cyane abadamu n'abakobwa, nta bagabo baza bayigwara. Hanyuma hakazamwo psychose aiguë, iya gatatu rero la forme la plus extrême ni iyo schizophrenie. Urakoze cyane, turashimye umwanya uduhaye, kandi n'ubundi uzakomeza uduhe kuko ibintu duha birubaka cyane bifasha benshi, kandi dushimira abantu bagiye bafashwa bakanabivuga bakagenda batwandikira. Turabashimiye cyane. N'ubundi mukomeze mudukurikirane, musangize ibiganiro byacu abandi kugira ngo nabo bafashwe. Rero umutumirwa wacu turagushimiye cyane, wakoze cyane kutwitaba. Murakoze namwe turabashimiye. Ego rero mugire ibihe byiza.